warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang jauh di sana, kami ada satu pesan untuk kalian, yaitu pesan sebelum tidur. Ayo kita baca doa sebelum tidur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang baru kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Sekian pesan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.